Mukajya ku isaha y'isa 12 ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igiye kuba yakira ekipe y'igihugu ya Benin ni mu itsinda D, aho rero harimo ekipe y'igihugu ya Nigeria, akamo ekipe y'igihugu y'u Rwanda, akamo ekipe y'igihugu ya Benin, ekipe y'igihugu ya Libya. Ubu ekipe y'igihugu ya Nigeria niyo iyoboye itsinda n'amanota agera kuri 7, mu gihe ekipe y'igihugu ya Benin iri ku mwanya kabiri n'amanota agera kuri 6. Ekipe y'igihugu y'u Rwanda ku mwanya wa 3 n'amanota agera kuri 2. Ekipe y'igihugu rero ya Libya ku mwanya wa 4 n'inota rimwe. Rero akaba ari uko bihagaze kabisa rero mu itsinda D. Ni itsinda nyine ririmo aya ma ekipe yose ko agera kuri 4. Bari mukajya ku isaha 12 ekipe y'igihugu y'u Rwanda igiye kuba imanuka mu kibuga kuri stade Amahoro. 11 bagiye kubanza bakorana ku ikipe y'u Rwanda, mu izamu yitwa Anwar Fiacre, mu mutima wa defense ni Mutsinzi Ange Jimmy, ndetse akaza kufatanya rero na Nigena Akrema mu mutima wa defense. Kuri kabiri haza kubaca Fitina Ombolenga, kuri gatatu ase umuvandimwe bita Emmanuel Imanishimwe Mangwende, imbere yabo gato harimo Ugisha Boneri bakunze kwita Casemiro. Mbere kandi no imbere yabo gato yabamwita Abizimana Jihad Kane, kapiteni kuri uyu mukino, akaza Samuel Galeta, akaza Mugisha Gilbert, akaza Kwizera Georgia, akaza ko rero batakisha umuvandimwe bamwita Shuti Innocent. Akaba rero 11 bagiye ko rero babanza kwande rwa ekipe y'igihugu Amavubi. Uko rero system bagiye ko bakina ni system ya 4-1-4-1, uri kuvanga rero barakinisha umukaseri 1-4 hagati rero ndetse no mwataka umwe. Rero uraza kuba rwose rero agenda yatakira ekipe y'igihugu Amavubi muri rusange kabisa. Rero akaba ari uko bihagaze, mu gihe kandi ndakurana kwa ekipe ya Cape Verde 11 agiye kubanza mu kibuga. Mu izamu rya ekipe y'igihugu ya Cape Verde bamwita Dani Jono, mu gihe kandi mu mutima wa defense ni Tijani ndetse na Verdon. Mu gihe kandi kuri kabiri aza kubaca umuvandimwe bamwita Mumini kabisa, mu gihe kandi kwande rw'ibumoso yitwa Roche, imbere yabo gato yari Imran, kaza Daimeiza, mu gihe kandi imbere yabo gato yari umuvandimwe bamwita Hontonje, kaza Doku, kaza Oreta, kaza Umuntu rero akaba ari uza kuba yataka rero kwa rwa ekipe y'igihugu ya Cape Verde kabisa. Rero akaba ari uko bimeze ku basimbura ba ekipe y'igihugu Amavubi bamwita Nshimiyimana Yunus Rahari, Biramahira Bedrahari, Ishimwe Aniseti, Nibizi Ramazani, akaza Muhire Kevin, akaza Ruboneka Jean Bosco, akaza Patient, akaza Niyo Mugabo Claude, akaza Byiringiro Jean Angelique Bera, akaza Twizera, akaza Rumanguka, akaza Ana Mbonyo kabisa. Rero baza kwa bari kwande rwa ekipe y'igihugu Amavubi. Kwa rwa ekipe y'igihugu ya Benin bamwita Hasino, akaza Olu, akaza Honton, akaza abavandimwe nka Ahodo, akaza rero nka Ahowana, akaza rero Arabe, akaza Adosu, akaza Traore, akaza Sankamao, akaza abavandimwe rero benshi bagiye batandukanye, bakaza bana bita Chinomvi kabisa. Rero akaba aribo baza kwa rero ku ruhande rwa ekipe ya abavandimwe. Mutoza kandi ekipe y'u Rwanda bamwita Sprinter, mbere kandi ku ruhande rwa ekipe y'abavandimwe ya Benin bamwita Lohli kabisa. Akaba rero umutoza wa ekipe y'igihugu ya Benin. Akaba rero ari aba 11 bagiye kuba bamanuka mu kibuga mu kanya gato ku isaha 12, harabura iminota igera kuri 33 kabisa. Rero match ikaba itangiye, match igiye kubera rero kuri stade Amahoro. Ekipe y'igihugu ya Benin igiye gukina system ya 4-2-3-1, irakinisha aba defenseur bagira kuri 4, abakaseri bagira kuri 2, hagati batatu rero batakisha kabisa umuvandimwe umwe bita Amuniye kabisa. Rakaroye kuba yatikira ikipe y'igihugu ya Benin no kubyitega amaso karase ama ekipe hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'ikipe y'igihugu ya Benin. Ni ekipe kabisa rero iraza kuba ayitwara neza, dore ko umukino wanza rero ekipe y'igihugu ya Benin iraje kuba itsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda itagogera kuri 3 byose ku busa. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda iramutse itsinzwe uyu mukino yaba rwose itakaje cyangwa se icyizere cyo kuba rero yajya mu gikombe cya Afurika kizabera hariya muri Maroc mu mwaka wa 2025 cyaba kiyoyotse. Ariko iramutse itsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda rwose rero yama ibashije kuba igenda ayitwara neza cyane. Rero ikaba yagaruka no mu guhatanira itike y'igikombe cya Afurika kizabera hariya mu gihugu cya Maroc kabisa. Neza ko rero abanyarwanda kabisa mukomeze kugenda mwinjira kabisa, tuje gushyikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Neza ko mumeze neza cyane kabisa, mukomeze mwinjire muze turebere kabisa, turebe match dushyikire ikipe y'igihugu Amavubi, turebe ko kabisa rero yabasha kuba ayikura rwose imbere y'ikipe y'igihugu rero ya Benin kabisa. Nizere ko mumeze neza cyane, kora subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubona update rero ziri kugenda zibera ku kibuga muri rusange. Ciao ciao, nitwa Alphonse, turakomeza tugende tubona kuri update nyinshi rero zigiye zitandukanye.